Ariithia a mahiu kuuma kaunti ya Kajiado nimoretio kuhimbiria njira cia kiriu cia urimi wa mahiu niguo gutigirira ni mongerera muigana wa iria riria marakama kuuma mahiu-ini mao. O ni kuumana na gukorwo iria riria riumaga kuri mahiu mwena uyu rikoretwo ricokete thi na gikiro kinene kuona mahiu makoretwo magumirwo ni ng'aragu. Akiaria hindi ya kuheana mashini ya kuhehia iria kuri dairy ya Olchoro Ole Lenku kaunti-ini ya Kajiado, Ngavana Joseph Ole Lenku ni ugite he bata ariithia a mahiu mahimbirie urimi wa mahiu wa kiriu niguo mahote guteithika na maumirira mega. Tumepata baraka mingi sababu wakati tulikuwa naenda bisi tulikuwa tunateseka sana. Unachukua pikipiki kila wakati tunatafuta mapikipiki, saa nyingine unakosa, unarudisha maziwa nyumbani. Ole Lenku akiuga thirikari yake ni hariirie gutigirira ni anyita mbaru urimi wa mahiu mwena uyu. Nataka tu kuwaomba jamii hii wafanye juu chini, maziwa isikue tu ya msimu ya mvua. Tunaona Kenya nzima kuna watu wamepata mbinu ya kufuga wanyama na kuwalisha msimu ya mvua na msimu ya kiangazi, na hii jamii pia inastahili kuchukua hiyo hatua, kujipanga ili wakati wa kiangazi bado wako na nyasi ya ng'ombe yao. Hamwe na uguo ni ugite ni megutigirira ni mathomithia ariithia a mahiu njira itiganite cia kugacirithia urimi wao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Nyawira wa Kimotho.